so atia me ho sui na sa nipa kro wagya ne bone ho no say or ma 72 hours. Let their defenses depart from them. Let what is meant to be an advantage unto them become a disadvantage. Obompaya enuru me obompaya bone a emma me nchen because me ni bone antimi ma so obi onu di bone be bompaya tia me ma bronya be yi because wo bompaya tia mu ebiebie ohwini mu se emra bro bone a wodi wasase so ha no. Let their honor turn into dishonor, and let their favors turn into disfavor. Ati umpaye no ne umpaye ne ukasis ni nyina no eba me dane ne onyame oja oba ene susunkunkundi mu onyina wo bone nyina waye so emfa ntwea wo ka wo wadi bone nto ni right bi asa oba bompaye e dia kesu obi. People lie, they lie, and if that is what I believe, I can come out publicly and say it. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you and your party. Said you no catch on show me my brother. Me sure Duncan Williams. Adia would ye MPP you think say I will forgive you because you don't like MPP. Duncan Williams, you dislike MPP. Have you conquered cancer before? That you are bluffing people who are survivors in life. Do la casa latasa. Nana yes son so cathedral ho owie on the fake information Duncan Williams and the false information ekoma and this for say abino spend $58 million a trap Amansulun divalan kihansulahana wahasalin dikatun. Interpret it 72 hours. Interpret it, then you will know the difference. Nia wabompa ye bone biara so atia me ho sui na sa nipa kro wagya ne bone ho no say or ma 72 hours awurade wa onim se sa nipa kro no bone so de wadi bi pa na momodu dini na ekata to say otimi mbompa ye ese obi 72 hours wamre kwa omo akokoda wamre kwa omo nipa da awurade ma utumi nya dwuma awurade ma onsekire ni nadi awurade ma ne wonse wo Onyame a utuma de nyina na nye nipa da sani na kita nipa nkwa onyame a utuma de nyina ye awurade empaye bone bi obi abobiara me bone adane sanse onipa da sani entimi mwa akokọ onipa da sani entimi mwa akotre na nto onipa da sani entimi kase o ma nipa 72 hours se nipa no firi asate so awurade matumi nadi sa nipa kro no ma ne bone ni nachi awurade wasakra da ma ni nyankwa so to ansakra emfiri ni bone ho dia awurade ma ne bone no emfa ne nko wuo wele ma de srede wo nyame oja oba ene sunsunkunkun din mu nti amen.
open NPP peninabi open penny NPP ma one year that dia ya ma media de no because 2028 no any about one year ko ye kwa war aya war ye ko 2028 e to open peninabi e wo krom anu ma e so won tiri try that dia me ma so pepe president yadi ya bi e ma me na boyai e ti aka NPP for party for mo na ko for ne boyai o mo boyai ye ka jo mo ntie police for Johnny Abu police. Na me o me e. Ye Abu police for. Ah, that be no boy. Police na okra na omo boy etuo. Police for. Police for na omo boy etuo. E bi for. Bako for bi to say record. Next time we go for record. Dem go for. Obian petu on top. And this for to and the boy and that all of the boy. And that all of the boy. What did you defend you? Ah, they are talking about police for. Police for. We are police for. We are police for. Police for the boy. How consider for the boy? Massa. Come on and set me free. Somehow my beginner said right in, and faith became my friend. Now I live the end of the voice of the Lord. When it says, Nia wabampa ya bone biara so atia me hosui na sa nipa kro waja ne bone ho no say o ma 72 hours awurade wa onim sa nipa kro no bone so de wadi bi pa na momodu dine na ekata to say otimi mbompa ye ese obi 72 hours wamre kwa omo akokoda wamre kwa omo nipa da awurade ma utumi nya dwuma awurade ma onsekire ni nadi awurade ma ne hunse wo nyame a utuma de nyina na nye nipa da sani na kita nipa nkwa onyame a utuma de nyina ye awurade empaye bone bi obi abobiara me bone adane sanse onipa da sani entimi mwa akokọ onipa da sani entimi mwa akotre na nto onipa da sani entimi kase o ma nipa 72 hours se nipa no firi asase so awurade ma tumi nadi sa nipa kro no ma ne bone ni nachi awurade osakra da ma ni nyankwa so to ansakra emfiri ni bone ho dia awurade ma ne bone no emfa ne nko wuo wene ma de srede wo nyame oja oba eni sunsun kunkun di mu nti amen.